predivnu Crnu Goru kao kolege iz Makedonije da podržimo 3. međunarodnu konferenciju zaštite na radu ili takozvanu Balkanoš net konferenciju, da bi imali mogućnost ovdje kao kolege da razmenimo iskustva koje su relevantne za našu profesiju i koje su osnov za da budemo što više profesionalni i što više stručni u tome što radimo u našem svakodnevnom poslu. Ono što bi istakao ovdje je da konferencija Balkanoš net je zajednički rad svih profesionalnih organizacija iz Balkana, gdje pored Crne Gore, tu je Kosovsko udruženje, tu je i Srpsko udruženje, Hrvatsko, Bugarsko. Dolazimo do jedne tačke gdje svi zajedno radimo na tome da što više se povežemo između sebe, što više komuniciramo između sebe i na kraju što više budemo profesionalni, sve u cilju da smanjimo broj povreda, broj nesrećnih slučajeva, broj smrtnih slučajeva na radnom mjestu. U ime domaćina Udruženja zaštite na radu Crne Gore želim vam dobrodošlicu u Hotel Mediteran. Da biste shvatili koliko ljudi gubi život na radnom mestu, koliko njih biva povređeno, pri čemu ostaju trajni invalidi, pogledajte na trenutak ova prazna sedišta iza vas i pored vas. Rezervisane su za njih. Ali oni danas nisu došli. Ili su mrtvi, neki su u invalidskim kolicima, a neki boluju od teških neizlečivih bolesti izazvanih poslom kojim su se bavili. It was a great pleasure to be here on the 3rd International Conference for OSH, in the Balkanosh network. I was very happy to present the European Agency for Safety and Health at Work and to join these efforts for presenting the safety culture here in Montenegro as part of the European Week for Safety and Health at Work. Nabrojane i ostale kontrolne mjere za ublažavanje biorizika. Tu zatim spadaju obuka i administrativne kontrolne mjere u koje spadaju politike, standardi i smjernice za kontrolu biorizika, zatim inženjerske kontrolne mjere, to su fizičke promjene na radnim kabinetima, opremi, materijalima, opremi za proizvodnju ili na nekom drugom aspektu radnog okruženja koji smanjuje ili sprečava izloženost opasnostima, odnosno infektivnim agensima. Pa meni je zadovoljstvo i čast da učestvujem na jednoj konferenciji koja se tiče zaštite i zdravlja na radu, a koja se tiče i same medicine rada, kojoj ja pripadam. Ja sam se davno opredijelila za preventivnu medicinu, u stvari vidjela sam šansu za očuvanje zdravlja samo kada čovjek uzme život u svoje ruke. Ako se predamo raznim spoljašnjim faktorima koji nas nemilosrdno urušavaju nam zdravlje, remete naš način života i ako ne preduzmemo akcije koje će spriječiti njihovu posljedicu na zdravlje, gledala sam radnike koji rade u teškom okruženju sa stresogenim faktorima na radu, ako su uspjeli da se suprotstave svjesno takvim štetnim rizicima, oni su uspjeli da nađu pravi put. Danas je drugi radni dan 3. međunarodne konferencije o regionalnoj saradnji iz oblasti zaštite na radu.
svi panelisti su raspoređeni u 4 sale i sa svojim temama. Na jedna od tih panela ili radionica jeste i sa ciljem da se promoviše svijest iz oblasti zaštite i zdravlja na radu na gradilištima u cilju implementacije Europske direktive u crnogorsku regulativu što se tiče zaštite na radu na gradilištima, tako da smo dobro zadovoljni prisustvom i zainteresovanošću svih učesnika na panelu i sa predavačima. Dosta je nejasno definisano čija je sama odgovornost prilikom izrade skele. Tu nervozu, odnosno iscrpljenost, često na kraju radnog vremena mi svi imamo. Slabo se možemo koncentrisati, odnosno nemamo dovoljnu pažnju. Znači, timski rad je rad koji je kao model prihvaćen u savremenim kompanijama, prosto iz razloga što jedino kao takav daje pravi dugoročni efekat i, da kažem, omogućava ostvarenje svih onih ciljeva koji su zadati u oblasti zaštite zdravlja na radu. Timski rad je prihvaćen kao model u svim uspješnim kompanijama i savremenim kompanijama, ne samo u oblasti zaštite zdravlja na radu, nego i svim drugim oblastima. sačekati i ne donositi ishitrene odluke, nego dobro prostudirati informaciju, ako imate više, napraviti selekciju, odrediti se za najbolju, konsultovati drugoga i biti strpljivi. Sesiji smo, pored uvodničara gospođe Danile Šuković koja je govorila o pravnom okviru zaštite zdravlja rada u Crnoj Gori. Ja sam govorio o ulozi inspekcije rada u implementaciji propise zaštite zdravlja na radu u Crnoj Gori i dao kratak osvrt na ovlašćenja, na statističke podatke, na način nadzora kako se to radi u Europskoj uniji i kako kod nas. Izlaganje na regionalnoj konferenciji za zaštitu zdravlja na radu koja se održala u Bečićima. Govorila sam o pravnom aspektu zaštite zdravlja na radu u Crnoj Gori i o institucionalnom okviru, odnosno o institucijama koje se bave pitanjem zaštite zdravlja na radu. Kada je u pitanju institucionalnom okviru, upoznala sam učesnike na konferenciji o tome da u Crnoj Gori Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore je ministarstvo, odnosno državni organ uprave koji obavlja poslove zaštite i zdravlja na radu, kao i o tome da Uprava za inspekcijske poslove vrši nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Jedan je u stvari potpuno pasiviziranje radnika. Znači, on postaje potpuno nezainteresovan za posao i jedva čeka da se penzioniše. Jer nema tretman u svojoj radnoj organizaciji koji zaslužuje. A drugi izlaz je u stvari krik, vapaj tih radnika u svojoj radnoj organizaciji koji žele da budu primećeni, koji žele da pokažu da znaju da imaju još uvek. Ovaj K2, to je zaživjelo, ali opet ima poslovna prilika za neke. Imali smo slabe strane, u jednom rekordera ima kada je bio jedan čovjek, bio je koordinator K2 u 40 gradilištima u jedno vrijeme. On nije mogao obavljati svoga posla, znači to je bilo samo na papiru i dobro je zaradio. Kolega Edin Garaplo je već iznio da u Bosni i Hercegovini imamo u pola države zakon koji je iz bivše Jugoslavije i koji mi još primjenjujemo, nespretno adaptiran sa kaznama,
ali u biti ostale su one osnovne odredbe tog zakona, one se i dan danas primjenjuju. Mi svega imamo 30 inspektora za cijelu Makedoniju. Evo, za uvod bih rekao da u kompleksu grade 80 objekta u trenutku, a mi imamo samo 30 inspektora koji su neki pred penzijom, stimulacija je nikakva, pa neki su bolesni, tako da uvek baratamo sa nekih 25 u trenutku. Koordinator i pojam koordinatora ova sad izgleda zbunjujuće, jel? Šta je to nadležnost, kako je? Pustite vi, država će odrediti nadležnost, definisat će to aktiva, podzakonski aktiva. Ovo što je Šabeta rekao, jako je bitno da se zna njegova uloga. Njegova uloga u fazi projektovanja je značajna. Nemojte me pogrešno shvatiti. Znači, dolazili smo u situaciju kad se desi problem pa neko kaže šta misliš na onaj projekat koji je već zaživio i otišao u nekoj fazi. Znači, on mora biti prisutan od same projektne faze i početka projektne faze. Kažem, kakva se promjena dešava po štetnostima i opasnostima koje su definisane ovim šiframa, a šifrarnik je sastavni dio akta o procjeni rizika. Sada ću zamoliti Sinčeta da mi pomogne da skinem zastavu Balkanske mreže i zamolit ću kolegu Fatmira sa Kosova, sledećeg domaćina konferencije, da dođe da mu uručim zastavu.